A što znači uljez? Uljez kao parazit. Dakle, uljez je kao i paraziti i nepoželjno lice i neko ko, ono, kako se kaže, persona non grata. Koja je ušla negde da ne treba, a ovdje se kaže figurativno uljez mi se uvuku u cveće. Joj, Bože, vidi ne to je jeziva. Bobane, protumači mu šta znači uljez mu se uvuku u cveće. Nema nas skini to. Ne daj Bože da su nas sa tim budili. Kod imaš bujne usta, to je sad sam baš sam... Uljez mi se uvuku u cveće, protumači mu. Iz tvog ugla. Čekaj, ja ga molim da... Pa ne, daj iz tvoju... Ne kažem ti da pevaš, nego ti kažem... Ne, nego da se setim šta se... Ma ne prevedimo, fabula radnje, pa ne... Moram da pratim celokupni tekst, mislim, to ne možemo tako pariti. Pa da, ali uljez mi se uvuku u cveće, to je... Crvni ušao u dupe. Mislim, to je mnogo dublja filozofska tema. Mislim, to naš ljudi misle da je to ovako i je. Može se tumačiti na različite načine. Može se tumačiti na različite načine, razumeš, ali... To je nešto da... Cveće može da bude i nešto šumovito, nešto brdovito, nešto, razumeš, istureno, zatureno, šumovito. I uljez kad se vuče, to je onda... To je onda tragedija. Tragedija. Evo, gospodin Milić je Sokrat. Kako se uklopilo u vrh. Kako biste vi protumačili uljez mi se uvuku u cveće? Kako biste vi... Fabulu radnje. Jo, ne zapita, java se češljala. Uljez mi se uvuku u cveće. Kako biste protumačili tu fabulu radnje? Uljez mi se uvuku u cveće. E, pa pitaj. Pobjego je. Ništa ne odgovore. Pobjegli ste od pitanja. Znaš kako bi ja to? Ajde. Idi. Ako držiš cvijeće u kući, uvuće će ti sesi. Da, onda ste vi bukvalista. Bukvalista, normalno. Sveće možda bude, pričali hoćeš romantično to da ti kaže? Ne, geostrategijski. Vidiš uljeza i onda ćutiš. On nije kreativan, on je sivan. Geostrategijski, prateći fiziku s neči, kako biste protumačili? Znaš kako se to kaže? Ne mogu jare i pare. Zašto? Tako. Ako hoćeš cvijeće bez uljeza... A jedno sa drugim ne ide. Cvijeće se veže za uljeza. Nećeš uljeza, nema cvijeća. A, uljez za cvijeće, ne. A uljez i cvijeće? Uljez njuši. Uljez, pa da. On ja mislim ništa ne razume. Uljez njuši i ulazi. Dobro, ajde vidimo sada. Ti si metaforu napravila. Vi ste cvijeće, a ja sam uljez. Dobro. I? I ako mi stavimo gvozdena vrata i kažemo, gospodine Miliću, želimo da nam okrenete leđa i jednosmerni pravac, šta ćemo onda? Ali vidiš šta je problem? Ovo je metafor. Dobro. Sad ću ja tebi metaforički. Ja mogu da izađem fizički, ali ja ću ostati kod vas u glavi. Znaš? A kako ste sigurni? Znaš kako žena masturbira? Ima model muškarca u glavi i ona masturbira. Evo ga, počeo od masturbacije. Evo ona. Ja ove čistunice, gdje si ti rasla jebote život? Nego da se rasla, ne slušamo čovjek, ono što se ima gdje pite se zašto kaže rukoblud. Rukoblud, evo može. To je jedan od najvećih grehova, rukoblud. Jer tako rukoblud? Rukoblud je greh i ljudi misle da ako to urede da su se olakšali. A u stvari nisu se olakšali, nego su se ogrešili. Otežali. Tako, vi morate da uđete u jedno specijalno stanje koje se zove metanoja. A ko to mi? I da se pročistite, gospodine Miliću. A to, gospodine Miliću. Bićete kao novi.